Da li možete vjerovati da su nekada prije postojala 2 izdanja prvi 9 epizoda Digimona? Vjerojatno sada misle da trabunjam i da ovo što sam rekao nema smisla. E pa samo pogledajte ovo. Postanak Garurumona! Super, našli smo si večeru. Samo malo, još ne znamo jesu li jestiva. Haha. A nema svrhe imati zemljovit. Baš nema. Sad je sve Zašto se baš besmisleno. nama događaju takve stvari? Morali bi pronaći neko mjesto gdje će se Digimoni odmoriti. Upravo si, i ja sam umorna. Da, ovo nije šala. Vidite da ovdje ima stari Nova TV logo. Također oboje odradila ista ekipa. Donekle. Sasvim novo osjećaj. Ništa nije tu višak. Naći ću načina i vrijeme da novi svijet se nama otkriva. Dakle, o čemu se tu radi? Pa ovako, kad su se Digimoni prvi puta prikazivali davne 2002. Prikazivali su se sa ovom sinkronizacijom. Super, našli smo si večeru. Samo malo, još ne znamo jesu li jestiva. Haha. To je potrebalo 9 epizoda, dok onda nakon što su prikazali 9. epizodu, nisu krenuli iz početka, jer su glasovi bili oni koje danas poznajemo. No ipak je nešto ostalo od te sinkronizacije, jer gledajući svih tih 9 epizoda sa jednom i sa drugom sinkronizacijom, sam uvidio da je nešto ostalo i kod jedne verzije i kod druge verzije. Zato sam izvojio sve što sam uočio unutar ovih 9 epizoda i evo što sam uočio. Prva stvar, uvodna špica je jednaka kod obiju verzija. Svoj san, on će postati stvarnost. Idi svojim putem ti, sve što je važno saznaćeš. Svoj san, on će postati stvarnost. Idi svojim putem ti, sve što je važno saznaćeš. U prvih 5 epizoda edit na uvodnoj špici kod prve verzije je skoro nikakav, dok u drugoj verziji je ikonični engleski logo. Naslovne kartice u prvih 5 epizoda su isto skoro nikakve, pa čak niti ne prekrivaju japanski tekst. I na posljedku u prvih 5 epizoda kartice Digimona su ostavljene na japanskom, što onako govori da je hrvatsko izdanje u neku ruku napravljeno od neke čudne mješavine njemačkog uvoda i japanskog teksta, sa malim miješanjem engleskog. Jer ipak su koristili Gatomon umjesto Tailmon, zar ne? Reci Gatomone, jesi li našao kakve korisne vojnike? Anyway, naziv epizoda. Imamo ih ovim redom. Ljetni praznici! Greymon je rođen! Postanak Garurumona! Mora u opasnosti! Kabuterimon! Vrijeme za promjenu Palmona! Nastanak Ikakumona! Devimon, glasnik tame! Yukidaru, snježni Digimon! I od ovih svih samo jedan naslov je ostao i prenio se full seriju, dok ostali su izmijeni. Nadalje, glasovi. Tu već imamo glavobolju. Dakle, glasovi u prvoj verziji su, barem kako ja čujem, iako nisam 100% siguran, Kristijan Ugina kao Yamato i Agumon, Boris Mirković kao Taichi, Takeru i Palmon, Mario Mirković kao Joe, Biomon i Patamon, Damir Šaban kao Koshiro, Gabumon i Gomamon i Dora Polić kao Sora, Mimi i Tentomon. Prema ovome što sam pročitao malo me boli glava, jer ako ne znate, Boris i Mario doslovno zvuče skoro jednako, mislim barem meni, jer samo pogledajte ovu scenu kada pričaju Taichi i Joe. Super, našli smo si večeru. Samo malo, još ne znamo jesu li jestiva. Haha. Ne brini, ja ću ih prvi kušati. Ne razumiješ. Čak i ako su jestiva, postaćeš lopov pripadaju li nekom drugom. Razumiješ? No opet sam uvidio neku razliku, jer uvidio sam da Boris ima višu boju glasa, a Mario dublju.
Ja sam Boris Mirković. Ja sam Mario Mirković. No još uvijek nisam 100% siguran jer obojica zvuče skoro jednako. Nego da se bacim na druge stvari. I od tih svih glasova Dora Polić je jedina ostala u potpunosti. I također je nastavila održivati seriju do kraja. Dok ostali su djelomično ostali, ali do kraja drugog arka. Odnosno do epizode gdje Taichi i Agumon završavaju u pravom svijetu. Znam, spoiler, no nije me briga! Pretpostavljam da bi svi trebali znati određene detalje oko Digimona. Anyway, od tih djelomičnih dijelova ostalo je Christian Ugina kao Shellmon, Meramon, Andromon i Devimon. Damir Šaban kao tip na telefonu, Monzaermon, Leomon i Yukidarumon. Mario Mirković kao Pyokomoni, Numemon, Orgemon i Mođamon. No isto tako do kraja drugog arka njihovi glasovi su ostali kod ovih likova. Mario Mirković je bio Sukamon, Drimogemon i jedan od Gazimona. Boris Mirković je bio Chumon i Pagumoni. Christian Ugrina je bio Genai, Kentarumon, Bakemon, Vamon i jedan od Gazimona. I Damir Šaban je bio Elekmon i jedan od Gazimona. Sad postoje neke sitnice koje sam primijetio, na primjer, Gomamon u drugoj epizodi se predstavlja ovako. Gomamon. A počujte sad u punoj verziji. Gomamon. Ok, šta? Kako? Također, u epizodi 8 kad dolaze do Devimonove zamke, poslušajte Soru. Morali bi pronaći neko mjesto gdje će se Digimoni odmoriti. Upravo si, i ja sam umorna. Morali bi pronaći neko mjesto gdje će se Digimoni odmoriti. Također, za se primijetiti da neke rečenice kod demo verzije se preklapaju, dok se u punoj verziji ne preklapaju. A nema svrhe imati zemljovid. Baš nema. Sad je sve besmisleno. Zašto se baš nama događaju takve stvari? Nema svrhe imati zemljovid. Baš nema. Sada je sve besmisleno. Zašto se baš nama događaju takve stvari? Izgledaju umorni. Ipak bit će to teška borba sa tih 6 Digimona. Izgledaju umorni. Ipak bit će to teška borba sa tih 6 Digimona. Uništi ga! I evo nešto što je zajedničko kod obje verzije. Kuvagamona nazivaju škarac. To je škarac, strašno digitalno čudovište. Što si to rekao? Škarac, digitalno čudovište u obliku kupca. To je škarac, strašno digitalno čudovište. Što si to rekao? Kuvagamon škarac, digitalno čudovište u obliku kukca. Jel to zbog njegovih klješta koje režu kao škare? No uglavnom, nakon što sam ukratko prošao ovu demo verziju i usporedio je sa full verzijom, što mislim o njoj? Pa ajmo reći da je vrlo loša, ali opet donekle vidim koja je bila zamisao. I vjerojatno nisu imali veliki budžet za ovo. No, kako vidimo, donekle su neke stvari popravili kada je došla full verzija, koja inače je nastala iste godine kada i demo verzija. Samo se ne zna da li je Christian Ugina još uvijek bio redatelj, što bi ga rado volio pitati ako netko zna neki njegov kontakt, neka mi javi. No, da se nešto ovako danas pusti, mislim da uopće ne bi bilo gledljivo. No što vi kažete? Da li mislite da je bolje demo izdanje ili puno izdanje? Slobodno mi napišite i do sljedećeg puta. Pozdrav!